Il-kumpanija Go inawgurat il-Head Office Net Zero ġdid tagħha f'Bulebel fiż-Żejtun b'investiment ta' 20 miljun euro li jistabilixxi livell ġdid għal spazji tax-xogħol sostenibbli u diġitalment avvanzati. Il-binja ddiżinjata b'mod li tiżgura futur aktar ekoloġiku u jmexxu l quddiem it-trasformazzjoni diġitali tal-pajjiż, tirrifletti l-impenn tal-kumpanija li tkompli tiżgura l-vjaġġ ta' Malta lejn ġejjieni aktar sostenibbli. Il-Ministru għall-Ambjent, Enerġija u l-Indafa Pubblika Mirjam Dalli li kienet preżenti għall-inaugurazzjoni irrimarkat li l-impenn tal-Gvern lejn is-sostenibilità mhux biss fit-tnaqqis tal-emissjonijiet, iżda wkoll jkompli jinvesti fil-ġejjieni. Sostniet li l-binja Net Zero ta' Go ipass il quddiem fejn it-teknoloġija moderna li għaliha l-Go hi magħrufa qed tintrabat ma' prattiċi ta' enerġija responsabbli biex jinbena legat tal-ġenerazzjonijiet futuri. Qed naraw iktar kumpaniji li qed jirnexxilhom jaqdu il-profittabilità u allura il-fatt li jagħmlu il-flus u fl-istess ħin is-sostenibilità, mod partikolari s-sostenibilità ambjentali. U dawn huma l-eżempji li juru kif iż-żewġ affarijiet jistgħu jimxu id fit. Aħna bħala Gvern qegħdin ninċentivaw kemm jista' jkun lil kumpaniji biex ikunu qegħdin jinvestu ferm iktar fis-sostenibilità. U dik hija xi ħaġa li ser inkomplu nagħmlu. Il-kap eżekuttiv tal-Go Nikhil Patil sqar li lan tal-kumpanija u wieħed sempliċi li jkomplu jibnu Malta diġitali u sostenibbli. U fakkar kif 5 snin ilu l-kumpanija investit 100 miljun euro fis-sistema fiber optic fid-djar u n-negozji kollha f'Malta, wieħed mill-ewwel pajjiżi fl-Ewropa li jagħmel dan. I feel quite excited because, as I said, it's the beginning of a journey. Our dream was to make sure that every home is connected and every business is connected to the world at the speed of light. So today, every citizen, every business can enjoy true fiber in Malta. And then this campus essentially is our vision of a greener future because it powers itself and creates a place where innovation, technology and sustainability can come together. Dan il-Head Office ġdid għandu aktar minn 3000 pannella solari li qed jiġġeneraw enerġija nadifa, iżda fuq kollox qed jiġġeneraw biżżejjed elettriku daqskemm jikkonsmaw 420 dar kull sena. Il-kumpanija impenjat ruħha li tnaqqas l-emissjonijiet tal-karbonju b'42% sal-2030 u b'90% sal-2050. Sa dan it-tant l-impenn tal-Go għall-azzjoni klimatika daħal fażi ġdida bit-tnedija riċenti ta' Go Energy, prodott ġdid iddiżinjat li jwassal elettriku rinnovabbli bi prezz fiss direttament fid-djar u n-negozji. Dan ukoll jafferma rwol tal-kumpanija fit-tranzizzjoni ta' Malta lejn futur aktar ekoloġiku.